Yes, sir, Uganda, comedy mswaga promote, of course, the number one, Ankole Media TV. Yeah, so yesterday biri 16 abariho show ya talent search aho mu rubare playground kandi ayebese Mariachi bade bayise Mariachi ya Chakahenda Mr. Life MC Mashweko T Paulo n'abandi binji nabeshongozi bamana munonga bangwire mpaka iza mari talent biki nkebyo. So najure gwire bantumwe najure gwire yagwa kurgashanki 11 kisashanka mu kiro cyo na almost. So MC Mariachi yakaho yajata performances tinazikora stage yegeye biti abantu security etari yamani yajata iki nakiruga heki. So embera ni kweri embere gumire kandi msasi bw'abategekanise sho akobe bashazire ko kuro Obutebe ko bari babuhenda aho Obutebe babuhenda. So nembera mbe munongo mu Western Uganda kandi ni kintu kibi munonga mshasha but ruhangana kwa yashitewekanise. So ninjanjwa nayo no mugishana muje akora izindi business zitambura Mr. Uma baje nko mbategeki basho kandi abayine nondisho mutahiwe. So show entry beje mutwaro kandi VIP je mitwaro 2 tebe je mitwaro 20 kapo je mitwaro 15. So ibintu byanjire buzima ibintu byanjire kandi beritari search bambi. So sorry to organizers konka ba comedian abitu benyine MC Mashweko na Mr. Life kabaka bo bakitire T Paulo nawe yayishongora Chakahenda nawe yayishongora MC Mariachi nwashiraka jangwa So eshongaje n'umugambo w'cinki mu abarebi mbe n'umujango Mariachi abashimwe gukora cyakwa harimo abantu nkamagana 3 cyenyere cyashimwe gukora niki kuba mu stati rose yibakozera Obutebe nkoko kugireba nayo still Obutebe bashisho Obutebe magana 3 still nazo ni million almost mukaga plus sembera ni yejo kandi timakuru marunji kibiriho rubare town no muri ntungamo ya NKORE Media TV. Of course wanandagura computer muri Mbarara nuko na hasi mu 052 mwenda ziruziremwo gura laptops nunji munonga kandi itwe twese gwa tukana guarantee. Then mwe bari kwagira music, mwe bari kwagira Jack Bwemi, mwe bari kwagira Julius Wire Chanel official, mwe bari kwagira Bright AB, mwe bari kwagira beshongozi ba Western Uganda, mwe bari kwagira MC Mashweko, mwe bari no kwagira NKORE Media TV. Dia mswaga promoter and of course number one promoter of Western Uganda. Nijejo Jables msubscribing tuchiteri.